hoño de escuela con árabe ya amongueta mija más coñan de ruesteñe por ya esa Yoco capítulo 31 de la historia de Jacob y su familia. Con versículo 10 al 13 vengo bombe uñan de la ñande yara tu pavo y oñe moñe monguare Jacob. Jaje y ñande peisa code 10 en adelante. Peten ye onguajebo ara jacuja ngua ovesacuera. Ajesá chequepe umimacho oipyjýva kuñávape ipititĩha iparaha. Hatupãre mimbou cherenói ha he'i chéve Jacob che ambohovái ápe aime. Ha he'i chéve ema'ẽ porã mba'eichaguápa umi ovechamácho oipyjýva kuñávape. Ha rehecháta ijape ipititĩ ha iparaha kovahína. Ahechahaguére opa mba'e ojapova'ekue nderehe Labán. Chehína upe tupã Betelpe reñohẽhaguépe ñandyry ita'ári ha reme'ẽ haguépe chéve neñe'ẽ. Ko'ág̃a epu'ã ha terehojey neretã teépe. Iporã ñanemandu'a que Jacob oviajahague mombyry la Canaán. Por consejo isy haitúa ha'e oho upépe ojotopa la itiondi ha oho oñemoirũ omenda primeramente Lea, después omenda Raquel, después oñemocuña la inuerakuéra, la iñempleadakuéra. Orekó 4 esposas. Hetamba ojaponda pe'ẽko tapicha. Pero ñandejára nomañái la ñanembiapovaikue ñandejára omañára ñane arrepentimiento. Ha ko'ág̃a ohecháre la Jacob ojehu la injusticia. Ha'éko heta ijapu'ake avei. Ha ko'ág̃a ha'e ocosechar la ñotĩvague heta oñembotavýai chupe. Ha ko'ág̃a ñandejára recompensar chupe. Porque mba'ére Labán oipota ijupe g̃uarãnte opaite mba'e. Ha'e nopensái ifamilia. Ha'e oreko la inieto, oreko la itajýra. Ha'e opensa ijehénte. Ha ko'ág̃a ohecha ka'ave oho ha'e más atrás que adelante. Ha ojepy'apy. Ha ko'ág̃a ñandejára upe apa'ũme he'i Jacobpe. Ejevyjeýntepa. Che ahovasáta la nerymbakuéra. Umi nerymbakuéra ojecruza jave pe machope kuñándi. Umíã onoasẽta iporãnguete ha imbareteta umíã nemba'erapaite. Ñandejára ko yvape ariave ojapo la justicia hetaveve che la ñanderapicha oitavai oñanendi. Así que ani ñande jajepy'apy la ñanderapicha ojaprovechación ñandejárapópe ñamoĩmagui ñanderekove ha javiví una vida arrepentida. Katuetéi ha oprosperati ñande la ñanderekove oprosperahaguecha Jacob. Jacobpe iñe'ẽrendu rupi ñandejárape ko'ág̃a ñandejára operdonar chupe ha oprospera chupe opaite mba'eve. Ñañeha'ãkene ejapónte ñandépe ñandejára ipotaháicha pehembipota. Ha upéicharamo ñasẽta como siempre ha hecho nde tenondeoto ha yvate otra vez. Comarandukova onguahendeve Radio Nuevo Tiempo rupi. Reikuave hag̃ua ñandejára rembiapoukapy romonguahẽsendéve nderógape mbo'epy porãitereíva ha nderehepymo'ãi hese mba'evete. Ehai oréve ore WhatsApppe +595 971 430 222. Ñandejára tanemoingo py'aguapýpe.